What's up mga ka-sugar, si CridzonTV. So, sugdan na to ang challenge kung unsay may tabo sa lawa sa tao kung dili matulog og 50 hours or 2 ka adlaw. Tanaw nimo unsay may tabo, sugdan na to. Alright guys, sugdan na nato. So it's 8 a.m. Mag-start atong challenge. Pila ba gyud dapat ang oras sa tulog sa usa ka normal nga tao? Ang katason sa tulog sa tao is normally 7 to 9 hours, pero naay uban nga 6 or 12 hours ra. So sayo sa buntag gitry na ako og exercise, pero wala nagsilbi kay naay bikil akong tiil. Yun. Ina natin saka. Yung saka na ha. Dire sa tubangan na. O ana, alam ganaay ko nga drive man ko buwang. Sa may nga video nga. Nakapitin mi sa ospital para magpa-check if kaya pa buhaton ni nga challenge. Gabi ka taas ang linya bay. Mauna ni nakahunaw-na ako. Kaya ba? Ba makatulog, iba dukaon. Sabay kailangan ako para dili ko dukaon. Say kailangan nga imnon kaunon, buhaton para dili ta katulgon. Muna tong buhaton karon, mangita ta sa paliton. And ang usa nga tindahan nga di na to malimtan 24 hours 7 is 7-Eleven. Let's go. Sa may ato paliton diri para dili ta dukaon. Ha. Namay kopi ko nga atong ice. Ay na tingnan nimo kaya na di makatulog 2 ka adlaw, kapin? Ambot lang ka love pero anad naman ka, so kung makatulog manggali ka sagpaon ka or yaban ng tubig. Buwa. Second floor. Time check 8:02. So we're officially 12 hours na walang tulog and naligo ko kay para di ko katulgon gaduka na ko ganina. And let's eat. So wala nakabalo 4 months na ko wala nag-rice. So gaubos yung timbang. ASMR chicken. After human kaon ng limpyo sa opisina para productive food. Anyway, sumanatag limpyo, manatag kaon, magpalipas tag oras, maybe magdula tag dula. Nope. Dula tag game. So 14 hours, 10:16 na time check, dula sa Yo, time check 2:52. Kapoy kog dula bay, tulgon na pero nahutay pa man noon. Sila may kaunon Pinoy no? Kaon tag Pinoy ta. Unsa may sikreto ya nga di ka katulog na oras aron napit na alas 4. Paano mga pi? Pero kaya nimo di matulog 50 hours. Ay. Kasuway na ka? Dugay nung kusig bilar. Unsa may gibati pag way tulog 50 hours? Kuan murag lain nimong kuan ba kanang murag kag nabitaw sa kuan kanang murag kag galutaw sa hangin. So apit na mag-alas 4 kadlawon ya wa man tay lingaw. So suroy-suroy ta. Aday ta sa plaza. Balay City. Ako ra isa dire. Pero okay ra. Tulgo naman kay tay. Pero nako interviewon. Ang interview ta dire kay murag ko na may tao mga interview. Sila na lang ato interviewon. Sir, kaya ni mo dili matulog for 50 hours. Di man mo tubag guys. Kasi mutubag ka sir. Ha? Sir? So nakauli na ta, gakaon og penoy, kamulog basa og mangga and sound trip. Alright guys, it's officially 24 hours since wala pa ta katulog. Taro atong eyebags. And it's 8:01. So we still have 26 hours left. Alright, time check guys. It's 12:02 na. Time check. It's 4:10. Update kung siyang gabation. Duka na kaya Google lutaw na akong pamati. Ang thought process na ako kay murag kalimtan na akong sa ingon. Board kaayo kay brown out pag yun. Sige brown out. Ay nako. Extreme munta ako kay para di katulgon. Anyways, magmangga na lang pag kupatay oras till mo balik ang suga.
What's up guys? Time check, it's 3:41. Bago raw na magdula. Or almost 6 hours to go. And nabigay na gud akong mata. Nahukaw na. I mean, lutaw na kaayo. O gutom. So, mulaklak siguro tagkuan energy drink or kape. Dayon magmotor na lang siguro sa para dili ta katulgon kay kung sa hangin. So it's almost 4. Magpalit na lang kog minute burger. Alright, let's go. Mag 4 na, so ato tag minute burger. And this is my body. Alright, let's go. Lagan riders guys, it's Monday morning. So nagsugod ako Saturday morning. And we're almost 50 hours away. Timing ginako sa weekends guys. Sol, kung ganos gusto mo ka og burger, wala na burger. Ulit pay tagpan. Biplop. So yes guys, wala burger. Wala yung mga pan. Cup noodles lang to. Red Bull. Okay, wala mo tayo mabuhat diri. Turning on. Noodles and drinks. Let's wait till 10 a.m. Alright guys, it's 7 a.m. kapin. So it's almost 48 hours. So 47 hours kapin na. So it's 7:25. Amot kung makita ninyo. And 2 more hours kapin to go. Alright guys, it's officially 48 hours plus. So it's 8:20 and 1 hour plus na lang. Pagko na kay bags. Alright guys, it's officially 9 a.m. So 1 hour to go and the countdown begins. 30 minutes na lang, it's 9:30. So I'm awake for 49 hours and 30 minutes and almost done. Let's go! Alright guys, it's 9:50 and 10 minutes to go. So na-miss kay Sano ron. Alright, kay gutom man. What's up guys? It's 9:52, 8 minutes to go. And so kaon sa takadali kay samtang gahulat. All meat. Ay, mag-shawarma ka? Shawarma o all meat? Shawarma. Isa lang. Direra. Spicy. Alright guys, it's been 50 hours. What ay tulog pero okay ra ani nga challenge, and I hope you like this content. Please don't forget to subscribe and like for more of this kind of videos, and hopefully makatulog na ta pag uli. Bye. Alright, manguli na ta. Mga tulog. Bye guys. Ciao.